Fana no mupira master teacher musebi sisi no yakwa lisani MC lisani atopasi ngo munonka Simba jike komushone beti abeshongo zibata bakaryoro Peterson na kapira yakwa tipo CJ champion Mbate Henry Vale Music Jose nikili no mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuze Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwizi sako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Aliana Junior School isomero y'omurembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa Guruchokora nabara niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe nkoko izuwa nibire nangwa muzi reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano yimwe abataka mu nkwase amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera ecyo tikachikora gasha kirakuyotenda omakaga ndengoronda Tata wirangoko love you, sweetheart. Shovangirirwe, I love you. Ompira kasameme otaferwa mpira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero izoba aha Independence Day aha Checha Global High School ompira kwatarika kuri 14 Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yakwa lisani MC lisani atopasi ngo munonka Simba jike komushone beti abeshongozi batabakaryoro Peterson na kapira yakwa tipo CJ champion Mbate Henry Vale Music Jose nikili no mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuze Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwizi sako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Aliana Junior School isomero
Murebi wa TV Stomurunji nakutanjera eshaha ne yamakuru Agacencwire kandi rizuba n'urwakana ebiro 18 ebyokwezi kwa mwendo mwaka w'2025 amakuru agutwa kurundana rizoberi orkwijaga kusyaho Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian Rumi orwo bonero bititakaga kuretira mbwijire reka tworece ebikure byija bgebembire rero nabwanyuma tuja kusya amakuru mbwijire Agacencwire kireki akaruru keminyeto katerwa omyanya myinji kaba kihorere we did not perform well in Football City. Umurukana mukuru wasako bakwatwa ahabwo kushomankura miliyoni 10 za parish development modo mu rukunjiri bamara akaciko ka nakasirinje karabira kumwe Ultimate University kwizine gumizamu abatebekanisa basiba Makerere University. But because we believe that this quiz is going to give you exposure. Nyongera kutanjera turi omakuru Agacencwire kandi agutwakurundanira oruga ku sound Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rwo bonero okutera karuru keminyeto mu rembo rwambara kwaba okwihorere ahagati y'ebyo kwerinda kw'amani akaruraka bakakagaruza harengo rwaza district bwa nyuma yo kuremwa okutererwa aharukororo ahabwe mivuyo Nobu ofisi za NRM mu rembo rwambarara zabazeturirwe byo kwerinda eminyeto yabanza kwanga kutera karuru ngo babanze babahe sente zabo ezibahirwe kibina. Let's finish the exercise and you receive your money. I wish I can tell them the amount so that they are sure how much they are going to receive. No manyane kirungi kureba mwika ukabona kumanya ngemere tekere ito bakwate oria admin ne sente zaza hari ito tugume tutera karuru kuturabuheze turabana twacha sente zitu tukujira. The reason why you called me ni mwendangu mkonfirming mkakase naza kuzoma office mkonfirming sente zanyu twakwishirizana abantu 10 bangaye mwagamba nanye nibazinkwase ndo anu ya ndo tuyesotinge tutera kamwe. Bwanyuma yo kwikirizana aba batandukana karuruka mukuru w'eminyeto mu ihanga kandi abantu 10 babesimbira hantebeji babiri babine ba agent kandi Choncho Brenda yihayobururu mwenda rero Cornestang yihayobururu buna 8 9 Entebe y'umuhezi wa mukuru w'eminyeto mu ihanga cyangwa cyaburengero wizoba yabero abantu batano kandi Johnson Aynembabazi yihayobururu mwenda Bruce Ayino mugisha yihayobururu 2 abandi bihayobusha abwa MP y'eminyeto aburengero wizoba haba hayisimbira abantu 14 kandi okwano kwamanuka bakuri hagati ya Deizarinda uyihayobururu buna na Kakwanze Elizabeth uyihayobururu mushanju hamwe na tumwe bazemwine uyihayobururu mukaga. After results for Gatsoro it was a landslide victory. After results for Gatsiga it was a landslide victory. After results for Gamshenyi landslide. After results for Gashema landslide. After results for Kabarore landslide. Of course we did not perform well in Football City. We lost by 4 votes. We lost by 1 vote in Barra. Abebembezi bainaremo mu rembo rwambarara hamwe na district ya Mbarara bagirangwa akaruruka bakihorere. Abatwari abantu ariko kuma kuba baki akavyuka cyane. Cyo Mbarara City twagira akavuyo kono mbururo. Habaho kurwana, habaho kumugana, habaho kusindikana akarurumwe nuko kagenda gikunga ngenda kwebaza timu yatango doye electoral commission twazo mu district ya Rwampara okutera karuru keminyeto hamwe nakabashubuzi kwatambara kurungi kandi tankornezinwe yasinga akarura kakatambara kurungi okurugera RDC Rwampara leta nakamya na national katambude bulungi nebaza katonda enti tabadde kulwana konna cyara kitwakoze ngaffe utayingira mu karuru kabwe tukera abavubuka balondo omuntu gwebagala gwe basubira nti ajja kutuusa ebirowoozo byabwe gye byagala bituuke Arya orkushchere mpi ho mu karuru bashabo kwemereza umuzogu ngono guremesa abatezi bakaruru kurunda bembeza barukubasa. The national resistance movement needs to sit and deliberate and discuss an action plan on who goes to parliament. Ngenda kuyongera kusima na stakeholders ba party yitu NRM
secretariat, chairmen in their respective capacities, bokutereza omugisho gwo kutera mujja kurunja karuru ko mwihorere. Twazo mu district ya Kazo akaruru katambara kurungi kandi haba muvuyo yona. Babahereza security kuzo businge bwabo barunda abantu bakwera kwenda ati bakikora uno buzomesho ugenda nzamesho taranshonga yo bakarura twaheza kutera twatera karuru ka National Family Member of Parliament twatera Diana Karuru kandi arayikire kusinga ahabo kuba twarebo mwikagwa wayishaka naza kusinga karuru hina bayita umukaruraka abitwagambaho nabo kandi na Choncho Brenda yasinziraho muri Kazo so tubasima turikiza kandi kaba kihorere twagera mu orwari twagera a peaceful election yayo bururu butano kandi tumushabira umukanguzi kandi nakusima abanyakazo okumuhereza bushaki kandi no kumureba mo kubasa aho kubisha tworeje mu ya NRM inde Aidan Bataringa ya arwaswa hamwe na Richard Nahabwe abanyamakuru bitu RDC wa district ya Rukunjiri Bruno Chikanshemeza ahweriro kugaruza kwe sente miliyoni 10 eza parish development model ezibire ziribirwo mu rukagwa Marama Justice Twesugomwe hamwe na Frank Tweheyo chairman wa Marama parish development model sako omuri Nyachenyi omu district ya Rukunjiri. Abasente bakabani baziha abantu aho buri muntu yabire na basente ziri hagati y'emitwaro 40 na 50. Bruno Chikanshemeza RDC wa district ya Rukunjiri nagira ngo muhigo nubwo gwatandika kwetorora district yona. Nyowe ezinaze batanasa ezimurabongere mutagaruka mu office yanjye. Binuma nyotegereza ndendaga nti mungambire batandika kuzibashaba bati mungambire ngo bine baratushabengera ki iwora kwata kasimu ka orantere then nyijanu nsotinge mugumege mu nyambe tuzibanagise batakazitwira ahari ababari kwese ndanga muntu zabafire kutunga sente za PDM inagira ngo bariyene rurya kandi nimwe yamura amanyanguhina bubafire abafire barakoze sendanga muntu zabo barabahereza esente mu nterere simu mawatere simu tinora kumanya mwanterere simu ito murimo gwitu no kutandika kucondoza eco mutaka yangambira namazima imwe mu mparugambo gwena okuronda mazima no kwanda tuganireho n'abamabihire bo sente basimira bebembezo kwigura umuhingo aho abantu abari kuremesa program za government uwo muruka atimwe ate sente zanyu ati mwije muzakire twazaye sente twazacire yakugamba ati koga nimuza kutamwe mitware 5 nako kubegyanyu bire bicishobire munonga atizo kuza Rukunjiri kuza kubikora imitware 5 namashite sente sikizina ata yazi tari watene biza kurema yize mitware 5 twajimuha yabi 15 sente twazimuhereza yatwereza ziyatuhire Paris chief yanyeho 20 hajiro kunateganisibwamo ngene office ya RDC isha yatuyamba twazibona ngena ndonda gisimira munonga akaciko ka yakasirinje itwara 2010 ngene office ya RDC yazisha futi gasha kwa Dan Basibye Dan Basibye ntugumizamo na namakuru abatura bebyaro bina omeruka ebiri omugombore ya Vale omuri Kashartha mu district yambara no bacura bwa nyuma y'ibintu byabo okucekerezebwa enjura y'Orubare hamwe na n'umuyaga abatura aba nabashaba bebembezi babo okubakwera bakabonaho kutandikira abatura bebyaro bina omumeruka ebiri omugombora ya Vale omuri Kashartha South district yambarara bashobirwe bwa nyuma y'enjura y'ihunga n'Orubare okubasiga amoyo mungaro bwanyuma yo kuhigura entoke n'emisiri yabo iyo muri kagona ogwamugafisi bora gusisikarirwa ako barone kizime kimwe cy'abacara cy'amazazini ne cyamugase cyo viganda ekigwire abwa injure gira no mugaga kandi bizo byakwana bire twecho kuri yastwine beber atome yakakukwisha ngirwangira cyo mukuru gahinko mutano mbarra msite gwiza cyo mungura abanyacishara gwija kurabunza garamo kurwe shanku gurabana mugasi tari kubwa n'ikibara cyondo ndumuyaga tubafuna Orubare
batera intuki zona zijya hasi ibihimba by'urwari rwatera bijya hasi karimo n'utwine cyo kurya enjureji ebire ijwire kasanga y'omuyaga orubare n'ihunga twine kiturarye twine kituranyo abantu mwe mutuyamba abantu bamutumo twafa mugarusya twahwaho omuyaga gwateza orubare rwateza muhogozi kuna misirize abana tubatehi ruhanga wanje wetwirwa muyaga ugutinka gorebaga mwene ntushaba government mutuyambe mutereza obuyambi abana bitu baza kusitama baremwe kushoma babeshengereza museveni oteroho uryo nka TV West twahiko mu myanya egi kandi twashanga abatura amisho bagahangira iguru obwe batinire okuterwa enjara rwaranda ono mbanka nangu kibere kibi wabana bene bahumurka nubwo orubari rubiriho abana bene za loan zo mbanka nabwo icyo za sakozi za banka zona aha muhingi no murisa abantu b'icyo kiki mubateka tikyo kandi kindi abanda batarkwebasa munonga mbatungire icyo kuri nyonta barmu kuzo mu nzira yazaba mustandi kukwezi kwa mundu kwezi ikija tugereka cyo mu December konka amundu kibiye chamani munonga wembera gumane ndahinduka embera abantu tugenze twaje yindura twagishisha ebintu nyamwingi bisigire owishe butaka amazu g'abantu gagenda intoki zawaho n'umuzireba ebihimba tariho nangwa muhogo yemereye kunka kuko iko musoro kwa muhogo neyera no so tarimo mpembe harimo kendi aba banka bakabakira bakagamba nabo nabuga n'umuntu wa banka aninganira nawe nabagira ngo barebe ko bakubasha kuborozezamo nangwa bakahereza grace period ningasho bakaba bari kipiko kukubanza ihungeri rikizire kuteganza ombyaro nka Rwendazi Rugarama Mugarusya Mutumo na Kanyara omuruka gwa Mugarusya na Rugarama omugombora ya Bubare omurikashari y'amashuma omu district ya Mbarara omugandi abatura omurubirizi nibashabwa okuhinga emiti okurwanisa omuyaga okucwekereza ebintu byabo bigambirwe abe by'obuhangwa omu district ya Rubirizi aha mukoro gwo kutongoza ehuriro yo kubyara emiti omuri Rukoma Farm Cooperative Society Limited omuri Katerera davina yanyu tumwagisimbirira yatanana Queen Elizabeth National Park kandi enyamisho za parka zikaba nizije zishishe misiri y'abantu kubwa sima government kutwatera weka tuhereza electric fence ngekitimba cy'amashanyarazi icyayambira abantu aba ubutagumano bararana bakuma specifically itwenka Rukoma Farming Cooperative Society noreba twinita karhango almost 350 acres of land kandi ribeya norangu tree cover eberinche so tubentufune kizibu echo kubanze cyamani no muyaga take for instance emyaka ibire huire tubetwine store hanunje mpango munonga aha konko muyaga kwija gwagitwara amabati twagashango kwifo mu nyanja ese kintu kikatuyiguramo isho kuhweza okutandika kugira ngo at least twakwa twinemiti ogumuyaga muhango nugubasa kucendera aba batebekanise ku byare emiti 12 omuyitakeri abacara bagenzi banje tuganyirwe omuyitakeri mazima pasente nyingi eryo mu Rukoma ningo muyitakeri n'abacara era abacara tuganyirwemo nituhinga tuhamu school fees z'abana tuhinga tubona eco kurya tuhinga tubona tutungura amakagitu emiti y'ekika cya Gruveria niyo eriyo nebyarwa gasha kwa Onesimus Ndianabo ahabwa TV West bale Onesimus Ndianabo obwe mpaka eza Ultimate University kwizuru kwirera hihi abakozi aba Vision Group banki nkuru ya Uganda ekitongore eky'ebyempulizigana ekya UCC hamwe na National Environment Management Authority NEMA basibire ahari Makerere University okuganiraho na nabeji hamwe na abebembezi ba university akwitebekanisize mpakezi aba bayacirwa urukujunanwe enshonga z'abeji Dr. Rodney Rugema kandi yasimente bekanisezi ezigenderire kushongora abeji. For me, the
this is a very good opportunity, and I want to ask that you really come again over and above the quiz business. It could also be about giving back, say to the university or to the community through the talks, inspirational talks, through telling them what you offer as an institution, what you do, and how they can best position themselves for the world of Emmanuel Muyombya kurwa mu kitongole cy'empurezigane cya Uganda Communications Commission yashobora obujunanizibwa bw'ekitongole mu ihanga kandi yasiima okukwatanisa na Vision Group okutebeekanisa empaka ezo za Ultimate University Quiz. We've partnered with New Vision not because we have a lot of resources, but because we believe that this quiz is going to give you exposure to knowledge that is outside your individual courses. We believe that for you to succeed after university, you need more than just that particular course you are studying. You need diverse knowledge beyond that one course. Hariho omwejo wayetabira mu mpaka ezahwire kandi ogu yashaba bagenzi bo kwetebeekanisa kurungi ekirikumara kibahwera okwetaba mu mpaka ezi. Largely it was a very good experience because we got to learn a number of things. We got to engage with different peers and learn more than actually that we came with, which was very good. We are specifically excited about this quiz. We have chosen the best team, the best students from the best colleges in Makerere University, and the team is preparing. We are getting all the best possible information that is required. We are reading, and we look forward to a very beautiful experience in this quiz, and we hope to be the winners of the quiz. Jona Waiswa kurwa mu banka enkuru y'ihanga yashaba barikwenda kwetaba mu mpaka ezi okweyikirizamu hamwe n'okukora okucondoza okurukumara empaka ezi zitakatandikire. She doesn't fear the questions. She's confident. Interviewers are confident. He will tell you. So she's the more confident. She's more agile. She's more critical. She's a better team player. Empaka za Ultimate University Quiz nizija kutandika habura omushanju by'okwezi kw'ikumi omwaka ogu okusiya 27 eby'okwezi kw'ikumi na kumwe omwaka ogu. wa TV Murungi ni nkusima aho uri kuturebera hona kandi webare okutorana na no kureba TV West shiriyo makuru Agacencwire kandi otuchirize tubase kubantu muraho kacentu ijagaruka n'amakuru agandi agarukurataho injira y'umuyaga ececerize bihingwa umugombora ya bubare umurika sharumbara ako barone kizime kimwe cy'abacara cyamaza zini ni cyamugase cyo Uganda ikigwire. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Chigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool
table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa Omurimbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora Katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 yakweha utamwihumu mudu nokora ekikire wanyompe nkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushije nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire tuline sanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka tuli mu Nyendo abawanguzi baffe ba side eno essimu yankubiddwa nensoka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye nibaŋŋamba nti ffe nnyini ab'emuteni ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba bannange wawulidde otya nakubya akalulu Bwemba sasula fees nyiga *165*80# nende okangoberera emitendera webale nnyo abaana nina bana kyobumaze omuteeka ebbali omwali bbali zinendala tuzikozesa ekizino zinendala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ate bali ayaya kiyitirivu ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazungo rya hano bariho bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansuko mu motoka riyo nenyusi yo gujaka kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire Nkamwana tera chairman wembaga akongeze we nako kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kabisira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi nabatabarusi abona abafuna visas bakatambura kandi benjera kupanyisa abantu mwena ngw'emihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirimo nkaba customer service airport security aviation stewards check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona esimu note mushanje ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanje ina itanu ninga note mushanje ina note rukumi. iwe na Christmas y'umwaka ogu mwine kushayina yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka ku rw'umuru rwa Nyamahembe sako ekiruha bwa buri umwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinshi okwenda kuba umwe mu baraye hangurira ekitereke cy'umwaka ogu kiriro mataji gitu nkitaje rukuru erukushanga umuru bwiza bwera naganda mataji nkumuri cyenshama kazo umurembo mbarara hamwe n'itaje ryo muri banda Arke and N Plaza ahashungine na Kitoke stage oyetunjire account
utandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira bugenyi na Rwanyamahembe Sako gamba nitwe ahari 083 86 23 05 Rwanyamahembe Sako okweterana nubwo busingi. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine dio ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Tabarukayo okwe omubutuma bw'abashubuzi kandi omugacencwira g'ekicwekeki omukashonshore chekitwa kicanga cyawe erizoba nitwija kureba aha bukomoko bw'izina kabohe etawuni nkuru ya district ya Shema iwecorakore shitama ahandi tukutekereze. Twaganira no mugurutsi Sam Kahindi enzaro ya Kabohe obinji bakubize stakeholder wa Shema atiyo nikwe kutugira ngo town age kikaba kirye cyaro hatari umuduka nemwe bari kujeta omugeshande mpaka haba hindu bizire bakombe kama makagabo batyo bakahindura izina bakatandika kweto mu Kihindi ukanashanga Kabohe baheta Bahindi sinariya kamba heto mbahindi kokeri yo mbahindi ripijaho bahindi bahiza kwijaho bahindi bace bakija barigire noti kamanya batandika gukora business so abantu baheta bahindi ukizina ryawe ryenyuma bakamba heto mbeshande izina ryo gomanya so baheto bahindi abo bahindi abo bagireho bakija bahindi ka families ishatu z'abashubuzi ya Mudogo ya Habibu ya Haji Adam bayumbe kama duka na namakagao gariyo maduko gombe kisama bati just na namabati yo mu mbaju na higuru bona gariyo mabati konkashi no manyo bukomoko bw'izina Kabohe shitama kutebeze kwe ekitoma kimwe kibacho byarero mwene hazamo ibinyonyi bingi byeshande bari bagiye tumwishanda bwe binyonyi ebyo konke izina rya Kabohe ahirya rigirege tinkamanya konka nteka abahindu kubizireho bija n'ubugirita n'ebikwasi byo kwihemera enyumaho abantu bakaba bategetse misyo kutegisho cyendeberejo misyo wakati bija ba leta ubugirita haza ubugirita abantu babwita akagirita bakita Kabohe ukino kuheresho cyo kuhera muri rukakote kandi ateka ngo kamba jankazo kunyerone y'Kabohe ati abukurunga y'Kabohe kubakigamba kucyashitera bahita Kabohe bakwihuje town age no town mukago byetorire kandi buri mwitendero nyamufumura kemkera kibingo cyabandara nakatwe kuko shino manya hawe cyatandikweho rebe Kabohe yabukorire ordinance council yabenegera ngo aha abahiri barazi abafrika tubakwikiriza ngo ukwiyaho umahiro kibiri awe roma abahiri bazi icyo cyushobora wenshi hatandikira ko town yitendero town ya kera cyabandara na nyamufumura bakaba y'abashubuzi b'Afrika babanyakuri bakugeza kutandikana gushubura so umyaka bwa nyuma yo kwetegeka ikiragiro cya Uganda yetegekere cyagera abahindi bazomutawune mpango hatecho kihaho abahinda barakabohe barigaho bazomutawune mpango zambarara za Kabare Poto Guru bari Kezo na Kampala
nabo kutandika ija kabuye etawuneji izirene kuri aspiri yahirihiri niki ekiri inyuma y'entunguka egi ekija yayongera gukora emuto yambarara fotoco yaheza kufuruka ishaka kufuruka kemikera bakuza kutera chorus bagifurura kemikera abo kubenguteke yakopote kandi kabarira kemikera ndagarura mushanga kuriya ekeke kwera hatkubagire kugitera chorus bagihindura bagire kemikera yishaka buhe so kabuhe yazameye nababiri bakemikera bindi bafurukayo ejaha nabaye babyare bindi nabo bishaha hatoko gukora kwa kabuhe omnyishengero ahabwa Shema Municipality Dickson Colin Kateshumbwa yatugera ngo ari kuza kuba MP akashanga etawuneji etakatunga gapurani yo kutunguka kandi bagitungira umwaka gwire Kawe town of course and go to municipality kandi municipality je katandika 2018 konka ahumbere MP akashanga kimwe physical development plan kandi ndukuteka ngo twatira umunkora kandi town kuko kugireba ne town eri kusavinga abantu bingi munonga obwa hati government ya Uganda eze kuhinguza tawuneji okoro kitongore cya Usmed ekirahwere emerebekere yayo n'emiturire y'abantu iyi project niyo kore nguto kata amatara kora za drainage kurigira kimwitendero kija nyamfumura tukakora street okuba warebe town ukareba ngo deine nkasiwa line deine sewage services deine treatment plant ya sewage noreba ngo time bomb shonga ya sanitation plans hanga akatwasa omu budget twine abakuza kukorera engudo ezakabohe abangusi echo cyacyaniriho Michael nenda kugambira ngo kabwohe owagirebire nije kumweba government garukire yahinguza bypass ero kuzakora mu town ya Kabohe kandi netanchira kagango etyera bakemchera mpaka nyamfumura kandi bahirize kupima na ineza korwa Usmed bikatandika kunkati byahendera kandi nichumwa habitagetinye mu bija kutuyamba okwetebekanisa nke town aho kuba hati ebikube ebyo abantu bazayo bakorerayo na security ne improving na hali amatara ubuyonjo n'ubimproving na business y'abantu batayo business otine man go kupangisa kisimba ha main nazo mukikubona abaniyo yakora twagambaho n'abashubuzo mu town ya Kabohe kandi batugambira okuba rokora emirimo yabo twenda kusima Ankole Western University yo ni yitunjire akintu kabarango tubitungukana University keiziro mutawuno tina tapusi abaye nakashwe yakapanyisa abaye neduka ye yakora oni nyanda kusima hanga ngo abana ba university bagizire ba beyonjire ekintu tokabaza kukitandika wabo tine enshonga hata abantu nabo bariyoni bareba nyowe nanye kinyine ndiyoni kireba ndiyoni nyenda ngundonde roni ntandike nyombeke hostera omuri Kabohe ekyo nikija kuba nikiyamba abantu abakuruga hale kubona oburaro obutebekine n'abashobozi bagira ngo kiri kukizayo kubaganzya n'emishoro myingi eri kubatebwaho bwira bwashesha biteganisa kandi n'ikindi town ziterire zina mani mingi kandi distance nyingi so zo zitungukire munonga nizitucira kandi ushangite abibembezi tacamanye atwenda tushane nazo kandi abantu bitu bakirya hansi so kitugumire kwiha teka kumanya abebembeza bingi kumanya ngwe town ziterire zikuzire munonga nizitucira waza kwetorora nureba ishaka niterire eine za universities nyingi eine institutions nyingi eine banks nyingi eine amashomero mingi atushanga kandi tutwarinda kwe comparinga na bushenyishaka yabire municipality emyaka minje nyuma aha nshongaze byo kwerinda polisi n'abajangwa bashobozi n'abagarura nyuma ahabo kwiha amashanyarazi ombwire bwe kiro jinga amaduka ngaruka ina cameras uka cameras mukazita umunda inside yes mukurugao nimwiya amashanyarazi
I unfortunately think manye cyambaho isimu yanjye nagikora ki konka na ebishani by'amaduka agarimu darkness ekya kabiri nitushinga amaduka tusiga hariho abantu kusana amaduka obuga n'abantu nka munana baleduka yo muntu basta sometimes omukamishana you find them basta batudawe musana naye ekiro osanga at least 20% of the shops waliwo abantu abaliki muri abana abantu bemutekaho okufumba osanga omuntu omukolaki afumba chapati aina abalala batudawo balinga ki nga mumana Kabohe nubwo mutima gwashema municipality na district yona kandi mu amashomera ga government harengo rwa primary amashomera ga senior aga government university emwe eri hamsingi kanisa n'amatendekerana agahiguru kandi kwero abantu bakurwa byanga bitari mwe na bimwe ameze mu ndishema na hostel z'abana hati university hostel abana bari bitano bafuna chatano za kwata rimwe mutwaro mutweta za hotel na restaurant etani akabohe ni kushanga mu saba dikon bwa Emmanuel Church Kabohe kandi inama kanisa abiri k'abakristayo kandi hamuna parish nkuru y'abakristo ya Mshanga obwo nekerezia ibiri hagaruka hashanga mu kitebe cy'ukuri cy'Obusiramu ecyashema district names gitesha tu amakanisa g'abarokori 18 Otirona University ya Ankole Western obwa hati wabano endenjo mtawni ya Kabohe noteba kuchashura harukubara amezi nkashatu ahabo kugira ngo mbarogurumu no gudabuza amaju agarimo gasha kwa Michael atwachiri webare Michael atwachiri kandi okutusyaho ebyafayo ebyechange cha Kabohe government kurabiro ministry ya government zebyanga etongeze project ya mizi omu district ya Ntoroko project ezi ekolibwa hansi y'ekuru ya program kandi mazireho akahumba kamwe hamwe na miliyoni 200 omusente za Uganda amizaga gakozerwa mu gombora yanombe na karangura kandi nigija kuganyira abantu bari kurenga 15 ntusima muno ngamagombora bire twatunga amaizi tusima habwa lobbying mwakoze right from the ministry kugenda maana from through the district then nombe ikaguzo cha kabiri kakaba gaba masanyarazi nomba hano bakambinga bagamba bo mbarora pere nojuk mbarora wires barabahamitwe baitaka masanyarazi gakozereki galhans ngacha barabahamitwe nombe nangwa in some areas of course roba tajombe kikiro kimvoje hata masanyarazi gakozereki gasirumukira hansi ga factory yetu Zefania Gundi Sebuhwa mukuru w'egombora yanombe nagira ngo kureta miza ganchija kwera abantu na mununga bwa nyuma yo kumara ubwire batine mizi marungi kino kunywa kamezi kutoramara ugatunga abantu beje kukwaha maizi so ni sawa water committee owera kwa sababu maizi gani nanyi ni mbasaba ngegombora nanyi mutubera bamazema amaizi gani mutugaikiya amaizi gabusa gobwerere free but you must sit down as bataka ne committee yenyu erirwa karugutsa county ne nombe mukiranye akasente kake akoku tapu ya chwek ne mukakora mutu ana meritu mwino mnyeshingiro kaza district ya Ntoroko shabira batu mu district yo kurinda mizaga. Please let us make sure we protect these projects. Minister wa government Sebyanga Victoria Businge Rusoke nuwa kuriro kutongoza mizaga. Official commission the Nyakatoke craft water scheme. Mulekera amaiziga legs. Nabaninyita na haba nagamba nakaguza omuntu ningenda na yega. Mkono gwa amaiziga legs. Ganu maize ganyu. Amakuru agasha kwa Jonan Singwire. Jonan Singwire abanyitwa mwana n'urushenyi hamwe na birizi be hananje zibwe okwerinda okwinjire ry'umwani
ebi babigambire obabire nibarambura abahinzi b'umwani omushema kandi bashire ombyanga omusireta mwenemu. Abantu nshanju okorwa mu district ya Bushenyi hamwe na Rubirizi babitiremo enkito bazo mu district ya Shema okwega empinga y'umurembe ahabwe kihingwe cy'omwani aba bashabira kwehara okuhingira eby'ebuka by'omwani n'okwegendesereza babanu bagwitira ondizo atireba nkotu yarebo tupapa tubisotu atinga haninyenda mbona rwanje umsizo nzenga kenshareho stane mubiha nobutine mwana hato mu Rwanda rwabo mwana utine mwami apa bayemera bakwatobwona atobunora bwona bwomere bwabo mwabureba nenkuze nyineza atanu yaha ahotekamire at government babanze bansasure n'agatare kujyanje nyoni maninga ngweno bwoje aho ryo nogiye sona nimpiga abahinzi kumarabe mwine bite bya narongo ebitashazere mu bigarire busya mu bishare narisho chukureho obyarehe bintu munana kana ngahe kubeshita mnabaza kuzehe bite bintu munana kandi bito bitandike bukuherezeje kugira icyo cyo kushoroma heshaho munana I mean bafu munana konko kiza kusa ukashanga byashobora ezenju bazashobora n'ebisho loss nabaza koreka obuhangwa bwensi namizuga kutambura hari muki no shangara gati ngajyana ngajyana tugakagenda gamusweet rayi ega kugira ngumana gashanga umuhanda igasokwana garaba njo ko bambatera ubutabo no cyabagambye ko kwateza no yagabanga ngo materekondo bakore sati amisha bwanyuma yo kurambura emisiri y'omwana muri Shema arahebe tugambire n'abahabegere buzima twayega kana munongo mwana ko gwagurije umucanda gwagubwenire munongo twasima kandi twayibaza so nasanga abahingi yo ngi tufemba sente nyingi z'omwani abo butamanya abo kuba mwana nasanga ngo hati bakabeno baguredinga babona kushashura akurigirira haguredi y'omwani zereki so obwiro bwingi no twara omwani ahacoma bakugura bona kukugura batagiye kuguredinga wa umwana uronye kushanga bafero bamese obuzima obutwine netwende mbugo yo kubyara netwenda fertilizer yo kutera omwana kwitu nana okwarra omwani kureba ngu omutunga gwatwara fertilizer cyo kwitira biti twantwe n'abarebe okuhinga kumurembe bege kumanya ngo omwana nagwe nugwani gwenda kurya bakagutamo ebirisa kakora kurungi abahinja batandikira mu rukondo kandi bahendera factory eyibashomesiwe gushoroma hamwe no kugwinika gashaka Ben Muhozi Ben Muhozi we mukuru w'entebe ya katano habe abatmayanja wa district y'Ibanda araganizo kwa kutamani omukutungura ibyo bwegese mu district age Chairman abatmayanja kugamba ebi abiri na hayinde b'amashomero 8 z'urugira sente za school facility grant SFG kandi nsaguma tukore ibintu kutwabiraganise korebeka ngo entebe yizukwetaga twaza bahereza abazire kubaranyombe bakabaremwa batugambira tubakwatireho twita completion amashomero agatungire entebe zari muture primary rwenko Muslims irinya primary na nagandi mu itundikora head count tumanya baro mwe niho turgire mu asset register tukareba amashomero akubwine entebe then ababire ni babure entebe niho twihiriro kugira ngo tubahereze nangwa kimwe cya kashatu cy'entebe zibari kubura eze ntebe n'entebe zabana b'ishomero kandi tukwenda kuzitwara tukaza kusanga umukanisa nango mu kiliziya nango mu mbaga ngweje n'imbaga ya nanka ya headmaster harimo intebe z'ishomero bakuru b'amashomero abahirwe intebe zibasimira government okubijuka umuntu mentenye n'abana kamagana 38 mushomero harimo intebe 5 na mukaga zonka so abana b'injoye bashitama bakwatirine abamo bashitama ntundubare so shanga cyateganso kushoma kwa beji kati ni nsima district kutandikira ari chairman rero C5 kawe na dio perezente bezi twaza kuzitwara abana basitamaje basoma gasha kwa Timothy Mushabe Timothy Mushabe umurego wito murunji inyongera kusima aho kuturebera kandi we barena no kutorana oguma utireho TV West twaza kugaruka tumureho tugaruka na makuru agande
Ministry y'Obwegese n'Emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusi yabona abaganyirwe omuntebekanisa y'okushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bw'okushashura roni okurugirira hakacweka akabirneshatu na 26 akiteka erya Higher Education Student Financing Act. Abakozesa ni mwe mujukibwa kumanyisa ministry abantu abaganyira mu ntebekanisa y'ukushomera hibanja abari hamirimo yanyu nkuko biragiro birikuragira okwanga kuratera ebiragiro necurugiriraho emitango hamwe na za mutice ebirukiraho tera note ibira note mwenda note mukaga 565 naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri ibanja ryawe eri washomireho cebase MP hakurebeka kandi no kwigoro rwiji ahabwa abanda beji abatine cashorera okwika biroto byabo ebyo bwegese obuharengorwa katochi eri no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugire nako ha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi eri no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi eri na chama chayo muhute katochi yerya mutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking nemarira kandi rinze rweje hariho na wifi ahabwo kuba obusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens z'umutindo The Arena Villas and Hotel no hurira nkoriyo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Share Makinke aruguto rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 5 ninga noti 2 note chenda nina chinana ne 2 25 amazina ndi John Patrick Byarhanga hazogumanya kuturumu aha twina masarazi aho jongeje ntarikumanya kuye 12 fresh sore kisa aho naho nkazum fresh sore bamba sore yabo kongo mutukozesa ile birunje byeyino sore yabo tekuchira korarara aha ni ndisenkoko sora ni njukoisa ku brooding enkoko nke 15 15 shanga ziri mburuda mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Kaba, tema, kemenyota, sima utikera jokoro wangure birabo kakasa ruvimbo awangura yava mbiro kaba, kemenyota, kemenyota, kaba, kemenyota, kakasa ruvimbo. Temenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, or Evervest. Check under the ground and stand a chance to win from drones, Noah's, cash, border borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments.
We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Welcome. What's our topic today? Kutambulanga chindaolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Anti ku highway nga mvuga sisumagire echo sure. Honey mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. You've seen nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmogic Prime, Channel 303 on GoTV, and Channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. It's a great day here in Toro, in Fort Portal City. 2 of our customers have won school fees for a year, and this campaign is still ongoing. Sazino mpangwire nsingulire sembo cha school fees echo mwaka gumu kandi kisemize muno kya nyawo pressure eyo mwana ondo omu kurwadi msasuro mwaka nikimanyisa abana baje kusoma kurungi kandi batayine buzubu bwone nomeka akanyuzi M5 akanyuzi 80 yandikira yandakiro school pay kandi niterera bazere bone basasule kuraba mu MTN momo kandi twene kibakuferwa MTN momo yamazima nonguriyo MTN Uganda Limited. Omakulagbyemizano season ensya eya ligi y'amatendekero ey'omwaka gw'e2025-2026 yatongozebwako erizuba kandi enenjendererwako eringa ya UEFA Champions League ya Bulaya. Omukolo gw'okutongoza empakezi gwaba ahari katikati omuri Kampala. Omukolo gw'okutongoza season ensya n'okukwata obururu ku tiimu z'abenzi kwatana season egi kwakurwa president w'ekikombe ekirikubembera amatendekero ga University Omuyanga Venena Aligawesa Kabenge kandi n'abakuru abibyemizano kuruga omatendekero gatari gamwe na gamwe. Ombiseveresi rw'omumpakezi tiimu niziza kubanza yanira ahansi y'engendwaho ensi ya Champions League nke ya Bulaya. As Mr. Seville was explained, we are going to have 5 groups. 4 of the groups will have 6 teams, and 4 of the groups will have 6 teams, and 1 group shall have 5 teams. The group that shall have 5 teams shall be the farthest, which is Mundi, Lira, and
Gulus. empaka za sizoni n'ez'okukhayanirwa ttiimu 29 awo ttiimu 5 ensya ezirimu King Caesar, Africa Renewal University, Soroti, Lira hamwe na Mountains of the Moon kuruga Fort Portal. Abasimbuzi b'omwaka gwabwira ba Uganda Masters University bateebwa omu group y'okubanza Nambara University, Kampala University, Mountains of the Moon na Kampala International University. UFL ez'omwaka 2025 to 2026 era nga zikoleddwa mu lujjudde nga buli omu alaba. Nga nze president nsaba nti let the best team win. Abantu baitu nywena nyenda kubahabura mwije muhagire Mountains of the Moon University etahire mu ligi ya the University Football League. Mwije mutuhagire abana baije boreke talent zabo. BSU eri mu group eya kabiri na Kabale University, Bugema University, Africa New hamwe na International University of East Africa. Empaka n'ez'okwiguraho mu butongole arwakana orukwiza achina kivubo. Gongo makuru agacenshire ababasa kusia bizoberi kandi banagakusia hondi Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian Oworumi orwo bonero twendezo kurara kurunje.